Fa'amalusina le alofa o le tua le fiafi u fai vaisa foi lo pepe. Ia ai fai lo leo ma fonga tau moni matou te fatalofa fatulima ma fa'afelo ia tu Samoa. Le nei foi ia fiafi matango fie po fia la vale tafor ke lo pele te maua mai ai. Ia le nei foi tau tua le BluwaveTV e mese foi le prokalame o le sports Talanoa. Ia po le fasoa I talonga o lo tupu ma le alo fai vo tatu tamafana u fia la vale tafor ke lo Matou fatulima ma fa'afelo ia tu le vanga la viavi. Ia ile tautua le BluwaveTV mai se ai o nga ruanga so tau au ma le tatu NUS TV channel 80 Samoa. Ma lo le folau ma lo le pale le fo ia fiafi. Ia o fai vai se lo pepe o te fifie fai lo atu. O le wa atoa la le au popo o fai taulia. Ai o lunga fo o le matou por kalambe le fiafi o se fiafianga o se famonianga foi. Ia ua fianga isenga ula. Ai o ile vanga le fiafi siamo pingi ele tautua le Manu Samoa e pe ona iai lava ia fiafi te itasi le matou proklame. Ia ua tu mati ele le ia fiafi. Wa fio mai masi mai le fana si ngata le fionga foi champ. Fionga le Faumuina To'aletai David tua wa si la fia. Ia po o the tour man o temere the tour. Ele le vanga le fiafi. Ia fatalo fatu lo lua va se lua la wa maka kui. Ia ele fionga Faumuina po David tua wa si la fia ia le tote. Ma lori le folau le fiafi. Ya, malole so fumuia ni yaso ya. Ye yesu lo ngalofu malonga ngaleu ka ko lia mai ni kula laso. Makusa feo ya ilungo la wala ya olo ya ilava ya fa la ve kupua ya fa kaile ko. Mai lo ngalofu malonga ngaleu fe ka ko fa kasili. Fa kai mola van ko. Sak. Le faina. O le vai tu li ina malo si tele o lo fionga ia po o tu men mana ia foi o so falango de sports Talanoa ia ko sila fia ile ko malo ele to tele o le lu ko vai ko li ele e fa fo wina lo tau le ai pe o le ai to tala le tus pai fa kai ya e nga o mama ke le ko yo kapu pole ya kapu se me o igual ko le tala fa Toleafoa se ka ma fa muy ma ya fa ka va Samoa ya me foi ko e audia me vai so foi ole por kala masani sport Talanoa BluwaveTV e fa filo ko foi ile sunga ya Asiata me se foi lo so ya Faumuina ka fa so nga fia mua o le o ka ele me ko ngia ko ku sfa ngoia ato Vaega e ke nei ka wa se pepa e lo fio mai Faumuina ngi afia o le nga fa ngoi mai o te o mai lo la o ke fia fai ka wala ku sfa ngoi ai na na ta umai ana e fa mai ku sfa ngoi le Aumua to Vaega o ko ngare ko vero ku la lo le a o e ka u se uma u afia ia fo o e ka u si la fia se ma fu anga wore a wai mai ia to ngi o le fionga yo fa ke ia fo a Faumuina o mengi o ku se fai kan ke le nga ma fa ya fai o ku sim kalo fai su ya ka fia ia le ma fa se meu o le asa ka u va la fa muy me fa pe pero ko fa longo a o suilu po kalambi au po ia fa ka ia fai sama fa mo de la ado selo ia nga oh le la sa o ngala mo la nai mo ko mer ku cerca mana yo ku sawa amalu no tu le a mai a mo do Vaega ia a o le o mau le ava no mana tu ala nga sa o fa ilo lava last year la o fionga Faumuina ala nga le to na man line na pisile Aur fala wilo ayo sports Talanoa. O le ai le fionga ia Faumuina David tua. O mato umane I runga sports Talanoa. Ia alanga sa PC fo I malanga tu America matulanga fo yo. O fionga ia. Ia le la finally ia o mo le vanoa male sunga le. Champing. Ia amatantu le fia filtatu fa so e pe ora fisi masani. Ia mai nga weekend ia wa le tatu wasululu le vai aso. Ya mai le fai un lava ya so mala tang le verso I faiva tortai le meu mai le lofa malanga le le tu eu ka ko a mi ngoi luma ngoi ko me siliana mana me to do le ma so fu fa taile tu taile tu pe me siliana ya le meu si ele nga le tu ya wala ngo se uso ya Toleafoa ya o le loku yo la mai se uningo le sa
ila weekend wa Ia Aumua ngai en mel. Ia ma koli o lau ka fo ia e wal fasa ia ka ua la mala afea o na. Moli ia fa le to fo le ola mal pe fe ngia ka ko fe lo ia. Ai ile nei fiafi. E wa e ora ukala le ke ringa faia a tua ia polo fio mo na ia a Toleafoa. Wala ngo le fenga luenga fam singo. E fia nei tangata taluta ni aso pe na fa sa ina vo i o ai tele i a fio ma tato pokra me nefia. Pau ni na so sao. Ia le sao ni as. Entonces, esa me vale ai ka me ki mo a ver ka merca malo o le ki mo. Ya, o no le wa. E ali ungo talongo ni veso. La bolunga tato wa salangia wa uma tato wo e va idi na nisi. Ai ila uma tawa Faumuina tau mo fainga nei u ia ia tato tamu fa na le ngata fo yo la kapi o super la kapi ia o fai peleenga o nisi o va. O le asa uma tau ia tau fainga tato wa lo fana. Ai tamu fainga tamu fa na usamo. Ma usaka po ia fo ia kamam kinga. Mari. Ko sili o ofisia de vai ka alonga escola. Io o le support amato. Bernel ko sili ma ngai. E la o kilo e o SFO ile support amako. O le ko ele me fo teko. Se pue. Ya o ma ngai. Ko ya ko kam fai. Ko kam fai. Pe o le o me ko sili ngangui ile la wa makamaka ile the weekend o le Faumuina le alo Samoa ya lauli sauni sai fo sinka alo le weekend ya after le tua tau lau o Faumuina e wisa fenga ka no mai me pusili o muia ma no faptai Toleafoa le asa u salangi ngore I u ia ta longa tam fa na o le weekend fo o tona ya ni la kapi ia o ki ka ko yin hariki o ki o ia pe o e uma tato o ia se ia ka ka mo foi wa o silingia ia ka ko mo ana ko ki amaro iso ia mo ai me vo mo wa ia o fainga ka lo ka ma se la vea ia nga vi me ku ko foka ia o le fai so o fai o fai so o le si vai na wa lunga ai tato tili o tule malo o le wa uma nei na fa le mata o pusia lo foi lo tato o tunu o le liki isi ilana tala foi le sa fai tonu sta mo spensa le niu le rusta la me wo inga o le o mai fai unga valu vai aso valu ta alonga ai ona ola na upu na fai anga I kamaka alo iko kongor ka alonga ia le la wo vai tunga wa pe tau vai luai nai foi faftai le tu mai al tamo mandin ia ra kama fo io mana ia le packing mai mandin o le vaenga le am fa pe mai ele e se fai longa lang o kala spensa sa fai it's a moment of the game o me fa pe nga wa exchange ha upu ia you're a monkey to lo fa fonga la to ai o mean le races fo le wa ve ama ko ola so tari to no fa tamata arko ele melia ele lua vai ko ngoro malai ki ua por asinga u kala ke fa dia do you take that o ngai ke fa longa langu pe o mea wo so nga ka mi o ngor spiritual ka longa ma de venor ka longa so fina ngalu fo mu ro mga ku pau me ku pu ko ka longa kai mi la fo ka pu le si uso ya le se me ole le o laga ke ma fo winga pau wa ka le fia mo ka ni le me ku wa le pe ko longa va pe o fai no lang era o mai kau eu ka leva fai la pa leva fai la pa a pau anga le ponga ya a bela fai ka pa be o ma ngai la ele ai as ai pe pau ala wa u kilonga ya o me ku pu ke mi ka longa ya fai la ka kala va pe o se kala o le ya pau o ke mi ka si fi te mi ta no Manu fa tai ia sa vo puta to malo longa Toleafoa ni pe sa ngo fa mo ni mai fe la ka wa ya lu ne fo ia lang wa pa ang spa la ni fa ai mi se me ku pe ngal vai ya so pola
ya ui foi wa ya o Samoa la ngone nga ya wa ki yang fa ki le nga me an me just nothing o me o ku nga ka mi ya nga sa altala mantin hare na poi si pamaro kama ye ta malonga foi mai e ala mati na inisio ta longa na tupur bikin Tagaloa lover, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of Uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Olha isso como é. Se mas não tá falando chama esse top. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me se fa ka singa me ya le moli o manga. Ya fa ro le mai o se o kari. Elingi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online va ve ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacificezy. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la u. Ya ma fa la ke le fa ngole unga ngal Pacificezy mal la ku ka fa va. Six. Tagaloa. Le Pacificezy iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga inai le Tagaloa voucher. O le talavivia mo o Samoa le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou aturu o Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe se atu ila na tutua tusi o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia moa na paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to nai o vai aso te tasi e afua mai le aso nai le aso iwa o mati. Na o le lima ta la tu tongi pe awha ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au fwoi ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori e New Zealand pe asia si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whaptalanga bala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa.
Toi whawhela ia tuli mai o le tātou sports Talanoa I malolonga le nei vanga fo le fia whawtea tui tātou main sponsors o le nei fo I Porkalam. Ai, la tātou amata mai lau whionga Faumuina, si taimi whaupopo se whina ngalo le whionga Toleafoa. Tātou amata mai whaipelenga, pei ona saunoa. Whaamalo, whaatai le songa lau le mani toa, lupe soli ai Joseph Parker. Tusai o le manuia o le tau whainga sa whia ngai mai. Tele tusinga tele tala manisio fai tongo o le au fai pele ma le au le fai pele ya ai vi ela ngale le to tau manu ai se ia fatu ia sa fa fili fa pe so fina ngalo lo fio Faumuina o le ale overall o lau matau le tu langa o le e ia le fasitali tonu ngala e kau fa pe mai ia sai ngale o ia kau malo Faluana ia tato walu I mesa sa ona va ia mata pe faluana fai tau upu le tato walu le tunu ele o ko suia fai unga wa yai ai sa fisiringe so fina ngalo fa le tama fai pele malu tari tunu ai meso sa o mata u overall o la lo fina ngalo ia le tau fai ngal tato uso po le tali foi ai ole so fina ngalo fa alia ile manatu le ka o mai le sai ngale man la tau foi tim fa pe mai ia o le sa fai unga o ko malo Aku ngoe peo kalawale fai tono palmengi. Oro ngai ya manga. Oro ngai ya manga. Oro ngai. Yeah, nala. Ai ole ka alonga sisi ku I langa ia kilo I sainga le. E fonga le se fa palangi you really got to take the title away from the champ. Kusolonga ia manga kunga o langa ia la fai ka ole pa ufa lua ia leuso. Orang ia la fai kau kanga malo se siku le ku porki ki ka longa ia ai ola wa kilo ang fa pe lenga mo kam sainga po pa pa wanga kam sanga le ya wa kilo lenga kilia o lenga malo le o ya le sainga ia ar ke le o kam sanga ia kusa pe ole o paka ia pe o kam sanga muli ia nga do le se o le anga al bo ke ya fo e paka ia le sainga le ka Malo whaftai. O le asau matau le fusu o le tātou tama wa iai compare mai I taimi na le manuia ilan tau whainga AJ ia ono whaia onga whaisa iai matulanga. O le whaite sira fia whaia onga lana. Do you see an improvement wa iai se suinga mai o se suinga lelei e ono toe tau te se e le tini matulanga whape na le fusi o le lalangi manisi fusi o lo loma? Ki le suinga. Le suinga. Ki le suinga lelei. Ele swinga le lei ai pe o mit kosilia e ui le o le faia onga ma ka so sanga ka pe o ka fucking wale le talonga la so le fai talong ai le me ma la wa kilo ma mai ka talo alo fa e so fo ponga Toleafoa wala o ka ku yo au ma tamata mai mo atu ia e fa mai fo I le sidi fo le ka po o le asa way observation so ma tau fa tamata Ia whakakai o lo sao ngō mai I Semping, o Fusuanga. Ia e lau I kai pia o lakapi. E whaas ko al aula e malo ka koe malo I sala. Kusape pa u whalua e malo kien fole o Fusuanga o ai. Ai pela mea ngai pia o sao ngō Faumui o langa. A wanga ka o mea al senga. Ai. E mangingoa. Ia e pe u whamui moia I knockdown. Nga whapea ua rawalanga I e ni. Ia swing of el fuso a pakale mo kele swing mai swing ai kai pe a me uma e swing ai awongi ngaka finga ia alua ia awongi ni fave van kula ngai ma lo faktai tortai po lo fio Faumuina o lo fisili le batu I yanga ka longa sila ngai le ia ele matou va ai fa tama ele fa peanga lengo ka sori ka porengi foi nga kai ka porengi foi ngai masi si era ka porengi sila se va to ele fa fisili le e pe foringa mais ka mai chapa foi le o soi luma ale sainga pa ko waile now o ava engole tino e pe ko sili onga ma ale ke pike foi ke wa o le arko inga ku I pai onga mawhai ona onga e paka kua ila. Wha ale tama fusu. E mawhai na e tau wa amako mai ka wago peso.
Skapa e ua ria na ngam kwa ko kulir ka kukam. Fatu ai fo ele na paka fo wa tupu isi tamata. Ya uia e taimi o Talonga e tati kilo mai me Hakele focus a se meskas. Ai fo e se fo me tupu pe o le Talonga le na la ve paka il so. Ye le po le ve paka o la ile o radio nga vai. Ele o mau. Mau le ua. Palengi ya mele te mai. Kusa e tilo me ai lo tilo yai e o me uma la e mafai nga ko kuli nga fo lele mawali ai. Kuli uma. Ele fa pe kuli nga fori. Pe kuli foi ngor yes. Lima. Pa wala me ongi ke ku ye ku pol pa ku. Pe pilote pa. E ingi ai fa popo like for example we ngolo fa city i le kau ai lea. Apa usi tangata wo fai kau nga upu. E ingi ai fi fingi point SMI nga i le mau au ku kaskasi wo kan. La fai kau ngo ai lea tano. Te kor ke lea o le mele ya o every round for ile 10 o ku so full water o ke lea ai. Ya ro pe kam sanga vo ile lima le sia se full le pe lima le sia varu le. I po urole le was you ask for it's a 10 it's a full yes that's a guarantee one right yeah 10 round now a 10 point so ole kele ala o ku ai lang ya pa u fatulanga ina tawelon ta fitalo ai tu la va pena le pe fa koru nga ngai kokuli ya umalu okay Mana iari. Ova kwa ni ore fu e bol pe bol vari nga eso sori. Wa ese se manca longa principal sacas. Principal calong wa polar polar no wa polar la va fa meio o que pio men estilo ya ka pe wa que le lo la que la cuyo que vuelo ve el mea. Ka pe nga me mea. Pe la capi la que la cuyo fa pe o que o e kusa mana ia i o le saunoaga faumoina le ua uu pae faupupuina me leo le unbalance o lou le steady ua lagalai pe o faatasi ma le mele saugi o le teko ma lou loko o le ioki o a o le lefekau'i o le uga o lou ulu ma le kukuō vai le ioki ro o ai oki o le vea teko ke la ku piko i fafolo ulu ai piko kanka la ku ai piko kong lo ulu ia wo kilo nga o a kemia e mo le makal ku pol me le fa pe fakal la si ka ku fa sa lo ulu pe vela fu soanga nga se ya ku vai lo ku ia mo paula o le as hau ma tau fa tama fuso lo songa le champingi ole o fus who is the heavy puncher ole ola ofisiri nga I lau matau I tangata umai o fusu ai paka vai no fa solo mai isi kama Mexico fo ile le nga se ie le nga se pingi paka Andy Ruiz fa solo mai a AJ o fusu paka ka fo ile le o Royce Airport Choice le nga fa ya inga singa o wider ya o e sau uma nickname o ngā wali I o Mr. Sleep o a uma le fo o sau ka mo bang le. O le ala uma tau iai, who of these guys has the most powerful punch of ngā le ka mare le makua maro sia ku yoki. O ia e kusau makaka. Ele yangi. Ia kaka o le kilo ole ia le kingo. Ai mo koi pau. Ia nga. Ai vea pio me ore mai ia king pola ole pola kai vau se ai foi o lemo. Que la vea ma peva lo vai. Papi salo. Que le kaka mo la kuso kuper mega I kaka ole le pe le kingo. Ia nga. So I think anyone over 200 pounds. Yeah. Now, all our honest questions le fa ya tu fo ilo fionga le Faumuina. O lava le power puncher ka kukama. Does he need to train more and how am fainga nga train le mele o le mas o le masawur ku por ku yoki. Can that be trainable? Pe o le menga skills o le winga le no fa tu la utala ona afua. Nga makua kau ngā aku ia pakai I le sainga fo. Ia le wha pia nga makua. Ia pa pi fo ngale lai o te lo iai po le a le a. What are your thoughts? Ato no o te manatua ia le tala I ko inga King Pola ia. Isi vai te miru Samoa. Vai vai.
ai ma ai lo fusu ai ma e la ngai yo al me ka ngai ka se lau so se lau ko pe la le me ko tu ele ngai kas Kakao ali. follow up Yeah. pe la ko la ke u ya ko se o you dealing with some big men e o kamaro giants ya le division so ade kasi ko follow up o ngana la ko le la sa e fa ye lo fu taimi le wingo la ta ora ngol mena le na va ye fu i taimi e the like of Tyson ka ma vo ile o so ko so pe ile ma di le ro ko so ko me la aki se lo ko ai ku wa fa me lo fu ka wa mo vango ma lo fa tai lo fitangando me i mai ono tau tiri atu malo longa ia le fusu angala le na main event le fia ala we ma tau ia i malau o ai foi sai kau di fa e ono manu malo ai le itino mai ia le unga fusu anga AJ ma le kaka America le sa UFC ko te le tala ho le ona ole man wi ta longa le sa fusu UFC lenga pa ua ia Fury ia me kure se senga ia ai era o tu tiro ia va pe foi le manuia foi fa moi os kama Joshua kele foi kala ia Joshua ia al kulanga ile talonga ele fusu whoever lands first ka land ia get the job done ia upa ele fa pe foi ele ka penga mai ia ele isau fa kwa sau ia kana after asau ia Joshua lang sau ka penga foi fa penga fo ia le UFC e mera le mele o le most experience e se factor o le tūlanga le na ese ai le ka alonga le wale ia pe ila mele wai fai tau fo isi even myself to be honest ala fai ka wi fa ka pua i marka ka makau to experience ke le ia AJ langa o langa fiol le as kamale e mo ia le transition o le ka u fo wa ku mama tu langa even to wa ave lunga spotlight o la so fina mal ke le se senga e voi le ase senga mal me voi ka la fa fusu ka ka le van fusu ka ke lo a power me ke walaki o laki de sia ke walaki ia me ia o ke le o experience mo ka mala malama ta longa ia te le na lo tai lo fai ka that's of popo so sports ia wa o experience AJ o leva e mo i ese foi defensive o me magalu venga lo ko pe alo me le lo sa o ya me ese la kalonga e mo ia e malo lo sima ia e pe o ngai me nga kwa i ngalu e te nga lenga mo wa me foi wa va pe le mo e mo o wa o kalonga ngi ale oki o va pe nga la pe la ka pi team sport en fanga la fi colis kan al kalonga le nga o ya mar kan kala yo malo fa jai wa o tu kan la le ta o to wa va ve fo nga umang ka per ki fanga ye nga su fa tu lang o mai mo ai pe ia te una ese le matau ona e sa o se no nga le vinga fo bula a fu su anga le pa o Tyson Fury ko so le langa ma fa mar ko ke le fa pe e pulu le mere la ia e sa o ile sa no o ai whoever lands first ma kau ko mo tata tu mara longa tu fa o fa so pe ma eta tu fa sa lo fa business o le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisa ma whare titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei mo le fausia i no fale whaatotonga i no fale e te baua o malawa i le unanga a le SMI i mangele telefoni o lua tasi valulu o 5 Petea se tu ila na tu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. No! Teio, uma que esposa. Salve, Marfia. Ai.
Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruki ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Boleh juga mah. Si masih nak cakap Malaysia cakap. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke wa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Fa'awa mo sinamesa, makasingamaya ya, boleh mahal. Ya fa ro le mai o se o kali. Elingi me fa ova por me ro la ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacificezy. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacificezy mal la ku ka fa va. Six. Tairo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingofia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le Tagaloa voucher. Talanoa lover, Tasi Market is here at the Manase Town Centre, the heart of South. E fia le Pacificezy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le setau nei tau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi, e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la altu tongi pe awha ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai, au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la wa fa sopori ai New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Ia, toi whawhela ia tūle taliu mai malolonga le nei fiafi le tātou sports Talanoa. Ia, male Terminator tua, hai rangata fo i leo Andy Aiolupotea o swafa wai longa ai. Ia, nei fo i tamani i le tautua i ta'alonga rangata le Manu Samoa. Quarter final le iwa tasi, ia malesi iwa tolu ma le whaasolo mai ai. Ia, rangata fo i lea, ia, o le tātou jump. Ia, le tātou tunu o le ngata o New Zealand Day. Ia, mese o le lupe whaalele le tātou tunu i Samoa. David tua. Tātou whaawawa i nei vaenga o whaipeleenga matulanga fo iolo iai. Fia kwa sa fisiri leo umana tua taimi leo na lau o fionga Faumuina. La so fina ngaro tau whainga si tātou o tali i lea po o le alo lea o lea tunu uia o pitaia. Wai kasi lea fosuanga sa tele nga andakad mai eli te malo o pitaia. E se so fai langa sa unga le o sa wai nei o le mtua mana ia o le fusu foi. O le ase sa ua matau mo so fina ngalo i tau whainga lea tali. Maia, wala nga ia kam fai. Kau kia ho i longa ia kula i mai i vai ka. Ma ko se leo koki ka ua ho inga i longa ia kaimi. O se kam se challenge fo ile mo isi kupulanga kam fanga o Samoa o le follow mai yonkua ni ka ro. So I think o le pero le fa ka ngo ele se ka longa to mai nei. E fatala no le si fusu anga le ale sunga ya je upte ai wa man to i nau mai fo ya le promoter le AJ
Tamo edi ho. Ele alo le tanto po tunu utulang. O le si vai nga tau mana ia fu le nei temi. O le marketing no. O alo mata mafana utulang ala lau nga Faumuina me so ia enti so fina ngalo tulang over noi. Ya wa ke lo. O nge ya me o mo ka kaunga ma wailu manga yo ai. Vatu bo maso ia sa. Fica nga bo maso ia sa fai kurang foi le sa e fai de fako fai de loko. Ai wa tau fo ina manu ai nga le nga ora nga ruanga o full time job le lista nga tau sino na ai. Ai so fina ngalo Toleafoa. Ke mingi o professional kalo. Sandela ka pi wala ka pi kwa mulungi al fusuanga ureva. Ia o akal kong fo ia mumule ka ko po kala me sports no i halum fa na o Samoa ia tulanga le ole. Ia makole ke pio kala voi ke la awol mau ai la a fai wo piki oe o ska lengi o fusu la ka pipo na ia al ave uma leila no fai mele ia le tua me so ai nga mangia wal ke minge o kup So fo popo tortai. Ka wale e mo lo mga tau io wa e sei vai tau se foi kai yo kai minge yo o malosi le pisinisi kongo kalong ke football kiki pe o tulanga na e pe o melesa ia le songa kongo New York ia sa mai Vegas ia mena wo ia o le wo pai ka kia finga ka mai yo pe la kula o le kupe fo ile swinga le u fai ile mele le proclame le tupai o fuso mai la polo te mia kasia mai pe yo te lo foi to vai te mi pe one na le main event foi le ai sa sia o mai si au sia ping ye fuso kai mia kas ale o koso ko ai kamba mautupe ia o fuso ma AJ o paka o fuso mai le te metas ia se le ni matua le leila o que vi facile tua le tulanga le o mo foi le vano no ta sports Talanoa a Tuamanator o le ai kapisa mai le to te le lau ia kore nginga ia me se vo kore nginga Mike Tyson ia o le voisa malanga tui America le Hall of Fame matulanga o me fa pena ia fe ka kala sa vidi ai ele le fisi sa o lau fio o ia se fa ka penga nga se fusu anga ele iva ia mo ele la rolangi ia ele o fio fo ia me se fo ia lo so a fusu ia Mike Tyson the Iron Man o mele ia yo lewa ke le kala ale au ki le o le au ke ngofo o le mako fale mo ko le o le ke ka penga so fu maro lo o le me kusiliana ai o lu America e mesa fa le Hall of Fame o le fesiliana fa mai are you fighting Tyson o fa ko yes please ai le se kulanga vo le ka nga respect ya ka ka long ko ya le ya no mela ia ole ma ia ka kongo pe kasi kam sanga pe lua pe ko wa me lo maku ai ko os fulu 2 rounds 3 rounds or 1 round e fa fi ka you want peaceful so anga vole pa sa kaunga kup ia ole kup malo fa la so fina ngalo ia e ke manga o out of la vakura wia enko esela ofisili so fina ngalo fa talo Luis Tyson ai quale in shape hori fio I think ko rule ke umisia usiska if the opportunity is out o ai ko rule ke finga ngalo Toleafoa e ka kaunga ngo merka shift tau i marka ona mai mo mai ia America la longia ko ka pokala va ko lu ia Tyson ke mga oi pingi man ka ko ka ko lu ka misa ai or kupe ia mo kwa olunga ana ia ino ko o ma ko vo ngai ia o kemi o se lengi le a se mafuanga Toleafoa a veilo fa mo ia Tyson vaina Evan valia mai ala fa fo o por kala mi fo le tele na ave ma tolo fa ngai ile tua tinao Dwayne Johnson sorry o ka ko por kala mi ole vela nga ole ai America e vela o se o marca malo Dwayne va be mai pe ala sponsor nga se me garo fingo lan ma ko no e fili ai Tyson pe o Tyson na America la ko imbal fo ya ka Faumuina Champing sa mo ka e kusa le ka mai me uma ia na lo la ka mai lungo le asi ke mi mai ia o me ngi fa mo
Ho usau ni makoka. O le la wa sa no le tūlanga le height. Tall type, polo Faumuina. E me whainga whaisinga au sa mua ngā li I. Ile ese ngā le o lo, to be honest. O e mataise na one of the shortest, fo ile umite le taima fusuanga, I whaipile. O le asau, o hai e whainga kāia o e ngai fusua. O ala whape mai se mkwa ki ure le ki ngoma walunga le tangata. Whina tala no mele ese ngā lau panga umi lava le ongo fiku, ongo walu, pe ongo lima fuku. Ma tangata e tau tumo I tu sauro I te tono la mai. Tono ile tau whea ngai kai kusa ma sunga e legend. Kai mi leo o kaalo. Kaalo mai lau le grey, sau ai lunga. Po ai arka ki o kele. Tono tau whape ngā hora kai mi o kaalo mai kai mi o lai kiki. Au ka maasangi mai fusu ka makua. O klofo lung. Ai, o le mea na pito siling tau e tau kai mi o kolengo o kaalo ile professor. Gotta get this right. Because I happy roka mafaufau. Yeah. Boy, I have my like you ko. When I pick I look forward. The height is nothing. Yeah, height is nothing. I on now le tūlanga o le umangi ka longa. Yeah, walolo le Hall of Fame. Yeah, mako ku malori. What else ka faro li? Kilo pe fo. Oh, gosh, God. And kilo ge ya, ngale bu pe wo. Everything was slowed down mo me. Wana mesa ia fusu uma camp fusu ele mas kai mia ke foi le kala ngoa era ori ia pa ala ko ai lo ma sanga ia ra ku e kala kon kaso como lo maya pia ku kusa kemi ka longa ia on fire pa o me ngale ta lo ale la wa e ku ia ku foka fusu Pefa fefenga o faria. Ai nga ua I ngola uvael me. Ia ko makuma ka ngonga. Sawa. Aku ia u kai lo ile lo fa nga leo le. Le to sawa. E wa ile fengo fiel ka. E ka fengo fiel pe ole a marca msanga ko le la basa ula ka le si. Manisemba. Sa te pa wa so mai de si ko wa. Aka ko ia sa se mule ko fungi ke mi. Fa malo fa telefone ya fa muy. Hall of Fame. I know. Madi. Wo kuia le alo Samoa. Kongo falanga mai la. Ia. Nga kanga kumkumungo. Piko. Aftai fomu. Ko lava. Ko aftai tili. Ai ka kiri yoku disi vai ngol fafsili. Langa ko kara ngol mele o tangata tino le titi matin tili. Ole ala o eme ko kia kiri nga e sele ai ka le wake wa vai wa sa o mai ro mare baru ki o ese ma po le lo. La o ai kia fo I anti kiri nga fai. Yeah, le fa pe swing ya. E alwa I menga kolingi. A tol me ko ko malo si fengol me. Omi. Lo e fa pe nga ya. Ya wa fela ko lo fiki. Wa fiki. Kanga. Vai ponga aí. O cara copi fa o se a la ver ngaka ya me ai. One lava lo koli. Ye fa maong ya lo koli. Lava lo kai mi koli ni. Ke form foi ya le ya la ka. Ma lo fa te. Ai tau jere me tau lunga I disi vai nga ta tau kwiki ku ai ungo talonga la ka pisa ia na Faumuina fa pe foi ya Toleafoa. Ia, le Manuel tau mo whainga si tātou moana Pacificezy. Ka lo faria mo. Manu malo le repos lua suma le iwa le lua suma le tolu. Ale tātou moana Pacificezy. But still in fact. O le mua pulu o ka aronga le moana Pacificezy le ua iei. Kusa, to be honest, mo ka fia makamaka. O le kau kingonga, ua makua ka fia makamaka ia o look forward. Kusa wala vea foi moana ia ka au e kuri o fiafi. Se mai mesa ia foi momo. Ia pe ia ka o mesi ka longa si moana fa mai ia. Ka mi moen. Wa na kirikira. Sui for chana ka la ka komi. Vangu mai ia. Mai fa vangu mai ia pe. Ia. Kai malo mona. Ia malo mona. Vangu mai ngale o ke vai tunga le pe tau kile nga kauli li fai fo. I pa se vai vai nga ai mana ile mai ia o lua. O siampingi o ka kuku. Tama mantu se o discipline kele le yellow card nga kako nga wala kiri kako malo mai le draw version kengi ai sa ka su ko red card yellow card le a e fa wa o le a so fu wanga fa le
polo Ta'aloga Faumuina ele mai se la sau go sa o ai ka ko kam fanga o ngeni mele o fiu va vale ko malai ma discipline o le amio o le lava kole Saole. ia ko dei lo le legend ele fit lo soli kulafo la ako sai mo fie se la lo sol kulafo lo maku yo ke pu ngo ku fai o maku ka ma wa ya le fit lo sol le mo wa ko sa go ya fa la va ku so ko la wala pu Saul ya nga Ta'aloga le Cruz Asilia ka longa ka uki Crusaders male drua sole ai ingavo ya ai mana tola so le lua so ka usanga le a pingi fo ele drua ia so e o fikira fafanga fo ikale la fiki ngore malo lua se fulu le drua ile se fulu le Crusaders Ta'aloga ile va le Highlanders male au le Waratahs tasile Ta'aloga mata ina Manu malo le Highlanders ile lua super tolu ile lua super Tasi le Waratahs se emele Ta'aloga le va le Brumbies male Force manu malo le Brumbies lua super lua ile se fulu male iva ale Western Force Ta'aloga mata ina fo isa ia yo le Ta'aloga le Reds male Chiefs o le Ta'aloga le Faumuina ma Toleafoa makua masi ia Brisbane mai moa maka Ta'aloga ai mana tu o le fato round 2 le le kamisa ai mangua le Mafaufau o Brisbane o le o pingi le ko au mar samping mangua o le nga second runner up ia le Chiefs ma tua fa tu muri o foi lai final minute o Ta'aloga so le ko fa ko le pisa mere pe o le final le manu malo le Reds lu suma lima ele suma iva ale Chiefs ar Ta'aloga lai fia mafia isa ukala o le fa mo anga le sia mato au Wellington o le au okila mantua i fa mo o la au la kapi le super la kapi Faumuina wa le fu fa o le vau ko makaringa o malor kai mi o le legend ya ile kwa wisho ai asa wala kape ai au ke lo le la to fa fo i nei lo so fianga o le wa la wa join le tato sports Talanoa awa ya o ngi awa ko ngusa ke ding ave la u ya so ia o kai mi fo o legend ma ila to friendly mama ia pe o tele au sa au fia o le maka ya so ia o pe o le ta au ia sa ta alo ila legend sa wedding oh ia pe o ia pe mai au ia ka ko le vale ia wile vale pa de kaya o wedding la min ya tempo wile vale Manu malo Wellington e lua suma iva le lua suma Tasi ale Blues now minute fai o jato por kala manatu To'aletai Faumuina o le mai tau atu le faila o put camps matulanga foi fa o le ni na matulanga fa na now o le a le drive o lo itua tu vaenga ia maleanganga e me se foi o se manu roti o ta penanga foi wa le ngato se fo maraloina ia me se vola tia o le fai plenga i sio tatu tamfana o le tino o le me to silia o le fa mo moele o le fusu o la wamio o la wamio ona e alu ia le fusu anga uma ai pe o la wamio e pe la tu langa na o le ai tau fai fo le so so ni to mati ona so tele o me ki o mai ko fa ko lengi e fa pe fa ngofia talo ili fa ngofia ta si alu ko lengi le ko mai yo akbo ya le ko mai o la fa pe e tu so al fusu ngala wala fusu ko la onga ma me ili fa ngofia ai pe le mi to silina ya ma o mso to lua o la wa mi ale leila wa mi o leila fusu se ki me ma le tele foto wa au sau noa ia Faumuina wa kauro Mafaufau attitude ka mafusu la wiloa ia to alua fo ia o le nei fo i tal fo o ia bela via i markumale kama kwai kama pakiau ma mei wera o te faia lava le fitala fata tau le wali inge ko rua tele ni sau no se mato fe au attitude nanga le sau ngoi te poof champion no kwa manga ia
ai aku mai attitude tala uri e se ro fia attitude ka fit pingole pakia o attitude a me wera ya ai o la attitude du o kupi ai o le fata o le ano fale se o fira ngalo le o le champ o tatu tama fana ele tūlanga fo i. Sa ole sa pia fau mu i fusuanga. E fai la kapi. Pia fai mei o la lau ka alo sa step me unga sao ale anga la wani. Ile kau pulea la wani. E mau kai ko mai mau al kai. E o lua me ngai lua. O kalingo me le ko e o lua malau la nio. Por discipline ka me ka le ku pol me le ole. Le karma me Tuaman. Anga fa apea o le te fa au le lakapi. O le alu e ke fia. Okay, I'll be the best water boy. I'll be the best water boy. The best water boy. O le me piko sili ai lunga le malai. Water boy. La fea kula kala o la kala. O fa muy on kwa le le win. Pa o vai al defend al io. Va sky legend. La pulele. Ai la ka mo ke ronga coach la ka bi. La ka mo i coach potura basama. Coach potura basama ma ka mo kuilang ya maria nga yo la fa ya ma mo kul ma ka ngole ta longa ni tunia Manu Samoa. Ma ka fa le ka fa le coach tipo nga le lunga ma ka mai na. Enjiva ayo ngale aro ngalo alisanga. Boy. Konti kero tuma. Sel ka alo se porta. E coach kama Mase kama maulina ilalo mo me mari. Mase fa ku eva ku sa alisanga mapotu. Watu foi ngai suwa fa makayo ngai uso. Ro fa ya. So le ngal le wa ke ua mai la ko kama ke ua mai le discipline ngal le wa ya ele o se me ai ngo e ge va ila i fa ya o ngare lu mase fa ko le ki ngal penga se wa fusu penga se wa ka fa sa va mai ko ke le ngal ngai fai sa ni ngai fo ia e ta longa i fusu anga mato Vaega sa ia fosu fa ing fai suang fosu fai fa le fai no so ko kasi ala ko fa kula iba ya malia wa san ole o le kengi ko kasi al kengi re ko ka ko fa ko al kama abre ka me le o si kengi al kama fa ku ya aru le fa kingo lo kama ko ngol mai angal mele we ya ka luang o fosu ko fa ingale anga ila so fa mon mo ya malo ka ko la kuala kama fa fu mau tapi ya fa kai ma o ya kama ka ko fusu le ai ke yo mara moria ar fe kai yo moria ya no ala ba su ko le dinga nga o ya ngo fa ngora uri ola ukenye la ku ya ma o ya kama o ki al mele o le wala ke motivating ai kana it's how you motivate your player man e va tu ese lu i mo le ko wa e kin ke ko la o ki ko ka kongi me ko ka singa no ne fa mai e de o se kengi ya ngala adu le fa ari de o se kengi be fo la kulo mal me pa mau na ko ya okay tau rungal ta por karame e langa e ui ele o le taimi mo le masali no fatal no ina le songa le Tuamanator a o longa kai mo no le tanto sport show ia Talanoa mana tule so se kai mi e malokia e ia tato fesiri nga kamo a fa mai o fesiri sa ia sang kuida o fesiri ku kuafi mo tato wa so ke u konge fa fa show ko lo so de lofa shaka mo speed fire ko ngane ya lima fesiri fo ie ya wa saungi lau songa jam ya kom vai ko yai ya la tato adu round one se mo mua o il tam fuso te fia e ku yoki ke mi au kalonga
Johnny Ruiz. Oil tam fusu na peina tau tete lo mo ina o tau me ala lo fusu. Kaka uma. Tam fusu uma, na tete ala mo. Aro fefi an fai lava. Oil to yo tie ma tau tie fa nga ele fa nga lo ina ya te oil te. Alo tina. Na ye se taimi na e Mafaufau la e la vese tu yo tito normalai. Le se taimi. Au te poto e alo. O se faya onga pito I mamafa la vai te o I taimi o kolenina. Alo tama. O le sinu modi. Yep. O le ale champagne fa nga longa ta po le fusi o matua fa nga longa ta ye te o talo na e fusu. Champagne umala, fusi umala. La se fusi ta o wa ye te o ile nei taimi o silia tu fo fusi uma. Olo fusi pa. Wa sa ya lo tama, su yela wa mio. Mo tama le ya. Ya. Fusi pa puto sili na, fusi pa puto sili la valna. Yo. Ya. Mori fa malo, mori fa tele Samoa. Ya. Toleafoa ai se vai na te fia. Le fa tai malo ka poi Samoa, fa tai foili. Lo ngei lo fiongale. El kako taululo kako poklami, me se vole fionga ya famui. Ya, wa tau rungan ma to poklami le vanga via fim mori fa malo, mori fa tele le fionga Faumuina To'aletai tu. Tu ma te me le tu. Ya, wa mo la no tanto sports Talanoa. Ya, a to ele ma tu ba se to mo le fionga Toleafoa. Le vanga via fi ya vangoa le champ. Ya, ole amba wa va no e lungo le tato lo nei. Ai pe ya wa manga ya le. Ko ru po. Pe ya o fomo e ngarka. Love you too, Vaega. I'll be see you soon, Mozo. I'll see you soon. Ya, ma to fa tu sa mo le via fi. Lo fa.